даври ноҳиявии фестивал озмуни ҷумҳуриявии эҷодиёти халқ андалеб 2023 дар ноҳияи восеъ дар қасри фарҳанги ноҳия аз намоиши ҳунарҳои мардумӣ яке аз бахшҳои фестивал озмун оғоз гардид. дар ин бахш барои муаррифии ноҳияи восеъ масъули меҳнати дастӣ аъзоёни маҳфилҳои назди шуъбаи маорифи ноҳияро пешниҳод намуданд. ба ин бахш дар ҳамин шакл аъзоёни ҳакамон ба ноҳияи восеъ 9 холро лоиқ донистанд. қисмати дигари фестивал озмун 11 бахши он дар саҳнаи қасри фарҳанги ноҳия намоиш дода шуданд. суруди ҳамсароён бисёр овоза хор бо истифода аз созҳои мусиқии миллӣ акопеларо кормандони бахши фарҳанги ноҳия ва наврасони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳия иҷро карданд. навозиши умумӣ бо созҳои миллии мусиқӣ, намоиши либосҳои миллӣ бо иловаи навгониҳо, рақси якка, навозиши якка ба деҳа, суруди анъанавии фалак, саҳнаи ҳаҷвӣ, сюитаи вокалӣ хореографӣ тебқи низомномаи фестивал озмун намоиш дода шуданд. طبق اطلاع مسئولین بخش فرهنگ در این چاره‌بینی 90 نفر جلب گردیده قسم زیادی اشتراکچیان کارمندان بخش فرهنگ ناحیه و خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی ناحیه جلب کرده شدند. مشق‌های تمرینی آمادگی به دور ناحیوی فستیوال آزمون جمهوریوی در ناحیه واسه مدت 9 روز ادامه یافته است. رفت فستیوال آزمون از جانب اعضایان حکمان بهاگذاری گردید. در جنبست با مشورت اعضایان حکمان به خلاصه آمدند که در دور ناحیوی فستیوال آزمون جمهوریوی اندلب 2023 به ناحیه واسه 117 خال را لایق دیدند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهروف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید.